Omushomo gwo gubiro mu rumashisingiro nubwo kushongora abakuru b'ebyaro kandi gwebembirwa bebembezi aba district. Kozere program yegombora yona kwenda kwimisa abantu kubatamwa amani na munonga baketegereza emishore misya itahira mu district y'Isingiro. Twagira mu rukiko rwa district batehereza amani zo mu parishes zona kugira ngo twahereza ba LC one chairperson, LC2 councillors bona bazo mu team emwe okuronda umushoro gwa government kuna yeta local revenue. Kishangirwe ngo kikanyise manjo mu byaro no koresa kobe kwa stamp otireho no kukora hamishango heyi batashemerire kukoraho. Well, stampage iyi government yaba hii waje kozesa ku nisha ni bomu kahego muratambara na stamp kwitwa police turisha na police aratambara na stamp. You must remain in office because it's a police to na mishango je tushanga kahe mu office kitugumira kabebembezi gameterere hano yereza program na projects oya mukora monitoring ekintu cyo takumanya cyo tiniho ID abaye tamu rukiko narishamushuma kuja kubasha umusebe barakore iwe to kumanya ati bakageba kujya mu monitoring atura monitoring ota ekintu cyo tashumire konka bashongwirwa mu mushomogo hine bari kugira ngo nibija kubahwera gambira abantu dena bagenda ukabamanya umuhendo gwabo nkabahandika deni nkabatwara sub county deni bakampe bintu byo nkavaretera bakabyara kuyambe byo buhangwa kandi nkagumana imbere buza kuba biyayo babyara nayigamo kugira ngo chairman yakwesa kuri stamp nabingwa kandi nayigamo kugira ngo chairman yatwaza kwa bataka ayino rusakorogaho. Omushomogo negumiza mu kwetorora mu magomboro rikumi ga district y'Isingiro agarumwe meruka nkaga n'etano n'ebyaro rushanjo 36 gasha kwa Susan Charles Sima.